enka kobisemu na emuaye odeman ni se na obi a meye kristoni a memfa minya mesumu ni agro ya me wo papa me wo spiritual father abayi bie me ye dance bibi wo ho anka me spiritual father ne be ka kire me na ba ne say na me spiritual father anka kire me afa di akwa wie say me ya akwa ye obi nso so customer okay yakọ waka ne ye wo mu a kire me ya befie nanso sebe ya mesa machi akọ ama ade e wose ye no yetimi ahweso aye no aye den ono kro dafo ye susu hunu obaye a no osuro na enkomo wei ma me de me ho ba ya setena mu kakra wei ye obi de enti yenye de yi diamatin ke bia me ware kina nka me nsoso e wose metu ana mo hunu nipa kora nka me ne bobra ansa na mesi ma adwini pisa me ko ware a ma ware so nyina na ye jagu se say brain nsem a wo ka nyina wo hu se wo sa akọ ba bia yonko no e de ne ko esanse na dwene kire ne se waye bone hwe ne yo kire wo kwasa wo se eni bible mu se wo be fa wa awurade wunyankopon wachi ba bia ode ne ko ye no wo fo se onko biu nanso obai wodane neti ti saa no wo ye ne dan won ko kire mu nche na spiritual father say esa kwan bi say na watwa enti ni ye ne dan ana sa won fa kwani asem bi so ema oba ne nko ne baabi no no so so mpa ne baabi ntina wei aya asem akwahye market da ho a wohini ohinya mpanyin adwenkyere enti means bi truso do champo asem wei with experience awade 45 years na ye dan a obenya mu aye de ama no okay na afi wo fanso abem na afi yakọ case ne so na ya me da ase na ya assembly ense senka be ma no ko ba ye nka ha no na enfumso aya e ba ni se o se ye ya ufui nkanka ma me 40 wo ba e ko aware a so mo wani bire na wo bo empaye so yo oba na be ma so yo oba na se be ma because ne mo bia na ne ba e ko aware a obo mpaye no ka kire ne ba ne sa wade wo ye ya ko emwa enko akwa ne so obeko okoye osabesi okoye ekotemu no hu ye nya emane adade osabesi entini ya na awofo ewo tumi ekakra omoko erade animu a sa spiritual fathers na ye but ye nsusu fa ye ho ento so ye ni ankasa individual no ye so de na ye ama ya brabo oti ase also for baby okoda ya wo ba wunimu baby wo ade bi o ye yansa na wo ba no wunimu but wo de wunimu ho beti ya ka obone de achi onyankopon amba wo de obusa de ato anim ama na ya ama wo na ya abrante ya semi na sebe wonu so ni na de kakra wo ware ye na enema nyina agiegu enti yesu ongu se bibi ewo ho bibi ayedan asi na nka otone bo ase bompa ye busa na awurade a ka awurade no so nka obeye hu bi ana se nka obeka chem bebe ya okuno nya ye mfomso nto won se bonifati ti baabi okọ wa ye mfomso so ye okristo ni no aye a wakọ okọ baabi saa enti won se bonifati ne mom se ye mi ena me bani saa abrante we ya se be ya friends asudwe ebeba no enkeme ma separation kakra abba oban be te no ho kakra na be ma no ate no kakra ena ekura bi so no enka ebe ya se eniema akosa no asa akote ha se no enka be ya yesi enya ware ade but enka be ya ene enka ode etamba mu ebiri so na esese wode girl no ekoma na busia no waka problem ni kire abusuafo no ese problem ni tie nyina ye nsobo wo dey say wo ye gugwa na so mo na nyese wo ja no na mo so mo ye gugwa na so mo mo no na se bi atisa bi ase ni se de ba no won twe no honestly won twe no because abebo bi eni wa obetimi ni oba na bo se busua no amemu a efi bia wo ni gira ye enna wo bia oba tan ye wo eba no woni mebi okokoje eba no sakwani so oba ni ye okoje no bebi nyeso okoje bebi pese nyete wo ye bibi no de wo ade na tumi bi aware no enti esenka maame no odi ka ye ho nema na ya ensam dozo mema e mobo se che wo chia asuwa ya wo kanokre
asewa ya obetimi aboa wone ne ba anya sa obekọ no kwa enti we no spiritual baby okọ ne monko obi won fesi abusua no ne okote ani woni tirim eno na onya so ne abusua ne ntase na eza champo mi ntwa no hu ne se ne ane amasi akoi be ma ebetimi adoba ne biu o fi no no ntine wo mo awajaye baba na awajaye nso ba nso be ma no obesi ne dada na eza wo no pese be ma no ne oba ne jaye o media me kan so no oba ne nyai me yo Kristo ni maame me si won ko oba ne maame ne papa wo ko na se but o suggestion yin so so oba ne maame no amwa be ma no amoma so problem ne dia o ntimi fa de so wo se fa so yan kan ko na yetimi wu obi ba wiase na wote saa yes one it is how bibi bia wore no wote ase nto ma wo ni nyi wo girl no ana so oba no enti niam e betete o nko an wagya no wote ase na so kwa bi so no yetimi ye ho niam ya si eni se oba ne papa ne maame no mo wo beba no so mo timi bua friends abrantie ya awade no be yi ne mom so mo ntimi amon so obi ba so ntimi fa ma ne we say ensoa wode hu no oba be aware heaven awade ni wo to ti fa hu Christopher si enye aware de che friends adwamamo adwamamo mo ne so ne be so house so na ba bi akwaje no so ya mo house so a ese we de entuntem na wu ana dem na wu ntem but me bad dia me man ntem no wo hu de honestly yanka no ka ba me na twitwa ne nsem so da bio me kwank me ka hu na ke ko girl no papa ne maame ho bi me ka awaye ya semo ni pe solution ne mo ye ni pa nan no papa ne maame no ene ye me so ni mi kuru ena ye ni pension ho ye betimi aye bibi na ya empire pa a country ene sa na me ma no ye betimi aye but one thing is I dey we say no ye fi any kind tutu say to no mo sa ana say bia we say David I didn't feel so eto so well afibon say oboji obi ade o nto so beta wani a o so nim say wanya ya ni de oni mo hwi o gad wanya boni bia o me so me kokra de me hu ne say nke wo say be ma ne gada vim ne oba ndi hu nkomo me de kokra de kame gada vim ne oba ne nkomo because oba ne be ko me de me gada vim akọ oba ne busuafo papa de ma me o mate ne afre de ho de be boko oni ni bi enu nko ade in fact em papa bi ama mate because bi ama obema na me no obere ni adia ede be de ne besie enti no ento boase asem wo se na ya ebi esie o no obere de ye no dwane ja ema no basa na me ma na dwane wo tu kwan udwane nso idiwachi so oba na de ana so nya no na wonya ni biom so de dimachi na se unya no wagine so ye no wade aware no na ya nsem do so ememe mo bo honestly the man was sitting there. Yo catch Robin so agiga hyegese ni bi wa ebusuafo Bishop Obaweve na de na esi wo no we de empanyin nim de Ghana number 1 fan chese ene wono no na magi ba bia o say omo ma supporters ka omdo de ble omo nim na omo ye mistake nso de a nso megiga akogye omo airport wa akogye misika kala no ni atale na fa oba na dey ayi ukom no kakra kono kama oba na dey kwanda bu se tafe na no ho ni zo da o ti nchi mo za Wonyamia eni aza agro Wonyamia aza agro endi no ye kwakwe no wasem na wabusare ya asem mu odu na be man na sebeta fla chomi ye be man wagim ba wo fa den o se ni pa ye be man otime dwen tra said ye wodwene okay me tisi obi se me ye Kristo ni ndi ade bi ade man ha me na odu ye ni bi ehunu aka a kire me ama ye bone a oni tire mame to me no o se ni pakro ni tire mame die na be mama kan ya meken o so hu se abrabo a ye bona ade bi a wona de ban ni ni ekudam ndi ade bi ade ban nye Yesu na Nyankopon bo wiase na be ba be ya ma tino wasem di onipa pe e de ama no eno ama onipa nyansa ne nhunumu etom na bi ade bi edan nipa bi wansa mete amfa ni di ama na sa ade ni beku na ada so wonyame no no na te o mfiu ndizezi a wo ko baabi kwamukafo ato a hye so mu ku konfo pie o asem sum nyame ndi menyeme o ye konfo ndi menyeme twam ko no yes am ko brunsam je mi wa kura wonza kire wie
nti wo be wu kwa ame anya bibi agina so because wonye konkonsani a wo ye dwamambofo ya proboni wani briska wo ton ade wo bu nipa wo nim so nwie peye obi be pie ma so ndi o ye konfo ne senti yenku ne wu abra wo ja wo ji wa obetima gonya nkwa asa kire firi bone hodo aka wanza na odoma gba wo na ba ga be fa ade na ba se wo koye ka kire o na aso wa ye bone na asem ne de wo ji adi because who awurade ono na gozo okasa awugidi me da se e wo sa point e wo sa won ti asem na so who awurade ono na ozo okasa ma awugidi ti fansa bonsam na peso odada wagene ade no waje adi imisu ni ma bia se cheze bibi koso na no spiritual father no yes of no tena asem na tintini ade no wo hunu sa ade na nso of ma wo bo oto ofen wo bo afode wo ye yi akoboa no eduru omo wa yi bia omo ye mo e na brofu ibrahim me wura fi appreciation time wo ye de ma no mo boa so obekoso but wo to from no spiritual father hu ye this erade ado no a kire oba bi fufure be mo hunu no watima mo ana mo ndu asesa na ase me ko wonye sofu ndi me nko ho a me nim ni aye mo kekaza because I can't afford especially if you be no dia kokko nim se dia kokko na tete wo na am wanya na nim wase na timi solid ya wo tutie na anya sofu wo abasa anya sa a kire dia kokko na twa dia kokko mu igom na ye nuafo ntigofo ebira ni me koso ma se tena mo sofu ni ani gura na wahunu enso ze me spiritual father obetre mu anu wawu etom na bia ye nipa na ntegakra Ose uye nipa na ntegakra me nante sense me be ma nante na mabahi ndi nante tena wa be so bo ha ma fasa nante ne tena ho enso bo de atia bebuo na hunu nia obe uye nipa wa so nante kakra enya nante am de free ya bi enkose obi ense obi adwuma ba wa bra bo ho de bo ho so na kwase bi bedim de 10 pesos as your life na wo so for to no wonim ne yegoso oba be ya ufu so masa na o ma be kon ofin ho eyi ase wo ofin no be kon ho no mo kora ni ba bi firi ba ya wo me be busuan me betum na ya konfo me bo bra na me muzu asma me nkoma jingo bomba ya kristo nti na wo no kristo onim na o ma fie ho na wo me asa on se efie ho nyina no eya akonfo nti me pese me firim se kristo gidini ana kristo achidini ana wa firim ya to wase 40 years ada na still ane me ha wo ba ase ne yatima ka jo still as kristo nti na se job de na eso sene we waya job oye den ne de amani ohunu ne bible na eso ekuro de no na nnu odo ogoje talima enwu ana ya ntwa ama mu ni dia wan ekuro beto no to waza me hwurade anim kuro ni once na yedi mi kuro nyonko ba bia hwere na ntwe ne sa ma bi go enipa na twere wan na etwere book na ba bi o kan kwase ase wo de befra kwanta bi sa afuno me wai afuno me wan se le ngomo no de nya ngomo ni nya ya de befra wo de enipa ben wo wotire ni awo no na kukase ya tu no se wo ya aduma wo so mpa ya da bia pa beauty dia betena se na kuro bokon ha wo hanso ni yesho na so de okọ aso nti wo tena wa se kuro ni na wa bo ise twedi ambo be ba be na konfo bi an se ahye se me waduro me se anya bia wa godi kakra ta so ba na the pastor friend ye hunu ba bia efire wudi wu a na nipa so atwen awurade anim sa na ye be ka no because wo dare ya de anim ehwe ase be ko anko no wu ye na bishop nye kristo ni ana me nim ba me penya me ase me dia so fu achi sa o aka bible no kwa chire bia wani ma hunu ne awurade pese o ka se ye de agechire ye hono edu ba hunu ne be ya mo abrabo ye kristo ni sese na conform na mbolo se o ye kenze se ne sofo nsoso anhwe a obetimi abona san se woko minima me bia me mpese me gba asori ni din asem wu anopai ye kan ho asem mu fi ansa na meba asori no wakwache me ntwa no a minim sofo bia me ko madam conform no obedi aduro ugoshi asofo obedi aduro o yare no ni mo obedi na aduro ba no sofo na ko man pen fam ni mo mo me wo be shi o mba bi sare se ngenye bi ni o o sofo obedi aduro anso wo yare on na ebo mpa ye ma obedi aduro na na ho ono ne ade ade na ni ama no abenduro no sofo no wanim na na ne ade agya no wo yare wo sum twedi ampo kama yare ya ba wo ji aduro wa ha ho beto atima beto twedi ampo som so wo se mewu sese ni wa so de nya bi ahya won sa wo be bia de o mbedu nya mfo mu nduru ho nti ase akitwa we wan na meka nje wan sa wa ga se aduma we no kra na no kra ye dan a man hweso anya me blasters ya ma ko fo bi case we di abakra me hometi on say before 75 give me the dozo asole bi we nsa no ka jo se ye ntwi moja no wa yare ya ntwi moja ama na enso so ye bo ba moja kakra agi firu ma me onya asole na de ma anya mo ntwi anu na mu asole de enu ma bishop because papa edu enyame na bo no eno wa bo me
ana me papa eja padie ni ana ma short to ade beti mama me papa ade asai ana we say jeme de ni bi fa ye na ansai wo say musuo emwa eti me nsa me papa eja padie no na oba wonse wa kwa bone na maame na meka na asem no mehwe years odi asom wa asori ni mu a yade beto ne so a afa de ne dodo na susu se eyeduabo na yede ne call baabi a mempese no so meka ho asem na wono mo kire se eyeduabo ampa ye ho amamre ne ade eduru mre mu odin na asori ne san bo ne san ansa na maame ni wo mo so wakobosumfie owu ye ne nso so ya me ya wufu so mo amfa ama no years a maame ndi atena asori ni mu no nya lo mu ye nyame enti nsem bi se bishop asem a wo kan wadwene mu no a wonte ase da ame le wote azo nte ase o me mbombra o enti sa wunua ba me ya me kan asemi se wusi wutu ne fo a asem na be ka kire me ga kire so be ma wonya agime no fa kwa mpanyimfo se ye kikira aboa no ehwa na ye sane no na bia kwati wa hinta se wo wo moa bi a dan wo no mo moa wo de control spiritual father enim se ne obehuna nko ka kire wo di obe ya nse nko obi emne ne obe ya abrabo no bitu na ekun so mo na be sa be wa ya de watima enu ano mo woka nya hwe mo awu di anye kwa sa da no be ga so ko baabi no ko busa we na chi no enso mo bo aso ama wa anya ne yesesa wo ye o ne enso sa da no be sa de no abe refer se okọ aduro so bi na aye ne sa mi om no tena 40 years ne ya wonam wo munim o ma ntima anye enfa bibia nhye nyame da du kan twa ne baabi a Awurade asem kra ma yete ase se kai tete atempon fa kwa okwampa da ne fa so na abenya home de ama okra ba jo tete atempon na ye de ya o fie na bete se ya build da una na akoso nkum na de no ye na fie ho ya wo kan ye se men so nka me spiritual father tete atempon na meka spiritual father say ya asori ye se free tete ena nyame ye osahene nti eno ana nka be di sa tete atempon hwe wasori ni din se fe se de na mosom no sa na mosom no eno na ya na o ena de life kakra na yebo tete atempon ne we ma yira na de no ntu nipa bi akọ wachi ko fa tete atempon ne bobra ko ni nyina be wuda akrope wo se dan mesu se firi me so ko wa anya ne yetene nti me pa acho me yale me ko konfo no sa me yale e yade entena na yade yetene o sa bible nso de okọ konfo wa nkenye nkenye de enye se wadan wa de wachi ama Paul chaloto abuzumvia na okoto chacha Paul uchaloto okoye de wa abuzumvio ta na ebi a okọ kanyame asama kire na na ama na na adwena go vie ho ye why ewi ase ni Friday ye nyanti ase obi ye kristo ni enso te se ne oto abusumfie igore bia na dwene ye evil wati aso dem obompeze Awurade se wo dom me baba ako a kama ma sister abena che hu se me mefo che no paibo a wo de sede ban no opedi akwasiri obi oye bonyini wa aso dem o woti asem na se ena obi nso ko konfo na ye che ne ba ako sa akra no obi asoma no mantem ho obi esoma no ompa ko opena bo na pra no because buanipa manipa abra bo nsi ne ye abrabo wo ba enyi obi ho adem enti unwa be ma no onsan kọ wonko wontam wa che obi antimi nsovo oso wo no mutwam ade wo ya haba na oze de ka haba no sofu nim ti probi onim haba no no mfanka e sembo wo for ada utimi koshia partner bi otesa ani obi ase pa sa obi wa ya wo no na obi wo kre ya wo no konfo na betu ni di moti ya na betu ni di straight obi wa ya wo no akora na thank you sorry anopa na moti abe fi akora na bedi ndu moti ya na de ne to sorry we di ase ndu owie ye na waware akora ma ya ma afime ni search akora na ebe wale na amamra ya ye ni fi a ye se snap ni na kristo kora kan akotwa punkum o se so hunu obi na odo no akofie koye ne ho ade amamra ko aso angaze kristo som ko aso idinyame pra ni se amamra ye adwuma idi amamra ni amane ne se yale we na de ban ni ekone mfa nkan na ase busumfie wo ngo na anya amamra na se betra so anu wawu unso so a se ne na asofo abaya wufusu no makusika no na wo kro no mfom na se nya asofo nyina ne kunska o bebere na wufusu sofo be na nya bi first of ya asole de ase kan ne de amane ye wawu we efe obi awuru so yegoja na kwanso ye je wo finsa abafi kwanta enye case e why ngawari asem kwase ya wufu nsi o honya sa na o ka kire ye edi ko pede ye ho graro aba no tie de ne eminim ensem no na dawo ondum ni gamba na yere nko ye betetin ha ben adware o mo kama be batunsum ni ntimi ma ne nche biem na akomba oba so kra na apese ko asofo ntu akom be ye ba oba so o mu ntimi o mo agro ma sans this time obejuna ye maye wonye fast 3 days mra na yi be ye na firi so obeba na aba na be ifo chen kane no
ba du nana no wo ahaban ya de be kan akora na enni na chi biem wo abetena na bi wo masum ne nyame obi anche ne nga ho abusumsum de dakure be di mu nkomo pa me se ukonyame fie na akɔdwene obi hu bɔne osombosom ukwashna ho odwene bɔne ɛyɛ abosomsom otiwa de papa stories ankrofo de agu me phone so dɔɔso na me nim nie nti a we na me kɔ select ni a party so nti a select na ogusu die bi because die no ntena ho kakra na nso hia arabo na ye boy ya ma nipa bebire agija ye kristofo na ne manyina asɛe se ma me ne be sɔre abo aboso asi gina na no ne ye wo fie no ma me bi ba ni manyina gu abrotie doctors and lawyers uni ho ma me ni bedru ya no asem bia no mo kan no se ne baba akode o so mpene ni ma wera anda ya wode ne mani chini no so no wonya wo na ne bawu wo na ne bawu no ko anya ma so no de ne hu ko ja ya se abaya wazi so wo fie no wo na bawu de enye ompe to mo ne man transe ma no ampa wanya mamu nan se num ne nan no so de o maja so mo ba no kofirikwa mu bia me yo mbone ampa ne manyina tes ma me na me no gaza nam 85 ne 92 ono mu den ne manyina de ase na gura na ye se etwum na ba ko sise de wahunu nyame na de abi ode ne kwa nya ne ade o de ase no nso mpe so ko yi ni ba na firi go nso yi ni fi oni mfi o mu firi mu obi so asum nyame na awotre o mu nyina ewu aka ma me na owu pu oni mi obesie no nyame nti ase ukọ ba bi se ngọju obi hu bọne se oti akodwam fefefe na me kwasa me no na ye adwuma na me sira mo nya na nka osroku nche no wo ye sa wo ye bosomsum ni adwempa ni odirim ni pakọ kwa ye sa bi wo na ye bosomsu adwuma no bosomsum na no o ye kristo ni ba o bo ko ni o kwasra ye no ani ye obi so obekwasa ba me adwuma menya me ye de mo mo ho ban ma me wo ti asem na se na adwuma na nko mo ma me favor na obi ampem azem a wa ye obone waku na obi e bo bra no mpe so obenya favor ah hu hia nti no di asem bi ma nti me ntena wa na kwase ya megume e wo so obi de pim so no asan o bo bra sa na ye enka obi be kan wa na atiafo no azo no asan boko yentu ka chemfa me nhye wo obi duro ne atu no a na wo hwe ni bi na ye fefefe manager Robert hwe ya ye nyina age ye ni so dem ha ye mo ni so de be je pa ye nim se be sa adina dane adane na nga mbeze mi Matthew chapter 3 no ma ye say ka ja sofu bishop ye bodre wodonya atomfo de no asem na wo kan ho abra woni so eno na sofu preach e da bia no enuane gu eho makoko na prokoto agu nenzo se ya yemye every year bia so semant bia so mission as ye yi kokoko tugu a comfort mantem wotentabo dem sofu betima se sa enuane we a kire odo na kire na ngoma ene de okomu obi ade ahia no anya asem to ama mu na gu ho asei amanam na gu apro ye ye gu bolem asolema de bebendi konfo nye we de mu komo chi ye na mu nsuya de mbo hu bebe o se kristo sum nam nya azumde fuma mu kra yesu ba na obi ntinzu ano uko nsuo so anya konfo ne bosom wono wako yesu beto omo yesu kwa na okopede onzuo na no no nzo ko aduro so okogbo asu no ko aduro so okogbo asu na onipa ne so ya bosom no nsuo no ya bosom na fe na wo yesu wona akofa adamfo why enko yesu aya adwuma sa ya nka hwe anche na owura asubonti na bosom timi mu pie kokko se chi enko case ne so why na de match ne de am say England ne Ghana no me medical agimani so dem ha ya se me wo Ghana de ne na mbawe ne se ne mo so wo team bay se se ya ne ye kan ye de nka de be compare man ka mam team bay so the England mam de be fa ne ye ne man she je si fa kat bi abusu ya enko case ne so nene enkomo ewo ho no edi a wonte ya obeti bi sani edi ni sitie bia me dofo woten so so afasha wonto membo aboso odin kasa enya me fortoa ena enye din ni so nti na de ha obi wonka sanse wonu munti ena ya sinkonwa ti yankwa homa ne so yenua bai wo se owotachiman na ne ehwe animu se obetumi abafie ha ne na ne ma ewie mu nye eniama ne eye bebre ne eye se nya hwe eye agent nti case bi antena kire na ne de ne yenhwe ne ehunu kwampa de befa so oba apa na etesen line mu nye se ye be katre ne afre no anka beboa why na sani amesi aka ne case ne sani esitie bia no dia obenya bia afasha ho ana na tachima nso atontini amankoyi bishop so omra station omafudua yanko oba apa na etesen
adom mo afedia wo dem pa ewie Sompa Nkomo ye nyina ya tena se yenka bi nhyiemu ene se yete se ensam okoso ene ye se yemfra wo na yentie wasem ntimi yentie wedi kan wudin me ba to me din de Rebecca Benyebimo me ba chan wintimi nkan no anu nsuo wo ba pa ye nkode na etete wo me ba cho de etete me ne se me ne be ma bi tena be 12 to 13 years ni na SS me hu no SS1 or be go to that was 2012 na the we school here in Yankopon do odohu mabusuan forma ye kabo mu according to ye yamamre our really our 3 times adai first wo be ma no wo be ye oba no ho ade a wo be kwa kodo ase wo ba kodo wase afum 3 times Bema wo baba ya wo ho ade no ma menya abotre na ase ya fra osan me ba to Rebecca Benyebimo yo Rebecca na beboa enti Rebecca na se wo firi he ansa no matoa so me ba so tatale me ba chan na se mama mre mu no bema ya yire de se oba ware wo a age obedo papa afuo mprensa woni ne enese bi a wo banam no be yesa woni na kwatena na abusiafo age na tum se wo ya se no de nsa kakra abehu na abusiafo no na asibia wo ba na papa hia no na afumbia no o de dom beta no aba de do papa na fu oba organize champions adi na chi abedo me pacho sa tete Becky mesesa baby am free na maba mo hwai maba mo dem na bi tete me my se niema to sa nti so mo ye niska se o mo ja do no o se manfa nti e de no akwa kwusia ni pana o ne ku ni nyankasa I see ti ni pana ka so oda abusiafo ma no kwan amanado we don't penny I don't know my imagine say e wasa me mane do Rebecca afedia to ayen so say no wa ba bedo e no your first stage the to so ne le pacho de to so ne say we ye bibieri ya me ne ko tana ye no Yankupo adum o che mu nsa na first one no ba ye no ka chen first one na chino second one no nya 3 years mommy medium ana me say me problem nti me start say me business no go far full kakra na me tunton post me ton no say me scarcely na me mbuno anti ofa kwan bia so bo adwuma ne tuguye nti me sha na manya na fitana na mu ya na ye di kan sa ko starting se me ton na enam no so o san fa kwan bia so bo tuguye na me se me sa dia internet na se abra me nya adwuma bia e ma se me nya adwuma wo so ma me nya adwuma awo so aso ma na mu nti to de na me nya me sa dia me nti bi obeka we dem our military and eja me nyimo ono na chi abra na akwa ne nya 3 years no and o si me nko nyimo se me nko enye o chi na bo so ane sa o sizi ni wana fu sizi ni woni sika ho na ade nyina nti e ba ka ma me nya kwante ne ho ye madwuma ko fa roba bus ne roba pan tati se me tonton kakra sana ne de wo nyi ne wo ye no na adwuma wo vie ne de oje akra no hweniama ne ho san de ye do nti e san stati adwuma ne kwana ma wo se wase ahase bi na me se ne sa de amenka sa utinya me wa dum a unya nkra me nsa wo wi ase a ope na wase ase no wo ye de o asia unye skasa ni ya wumu neni ma unye juma ne sa nyama no ate
time bi oba mu say scout me bia na ehano time bi mu say ni adwuma bia na ehano do ha take cancer answer na me dey too my dream ntine me bo my dream process I was so be wo me nsan dia ba ko pe na kan dey maintenance because nkwane te taro me ho na me ntumi ni adwuma ndise nkwane me nsan no ho no na me no ti so wanyere mu kunu bia e wo se me tumi body me tumi aye bia de se nkwana no nti sabe no me sa enyo de to so me nsan ena de yi ni ma be gu agwante se na se me fi nko na me sumi ma mi jani ama no ho eko etupan eko ye mankra obi amankra ma me mankra ponta obi ni baabi a me wo en me ko fara we so baabi a me ko na obi akwa expect say bi am bi kwa ye den ewo me so abi wo afogo so bi akon na papa mo kwa mo do mo ni abane ni mbe bro mo kwa na say kukura mo ni abane wo so before so ye hu baabi a me so ano wo eko share me so ano that time so that was 2020 when you never do go 6 December 2019 na me koye nti March 2020 na me woye the woye na papa me ko ba me kwa me sanda wo papa si the woye na papa say ono de woni na sinya sinya no ne na see problem tini san ko din papa ha ma je sa na sa me nyema ko aware na se ko drie no mo bi sa me e kwan so man kasa nti na bi da e kwan so se aden o se nya won me ne tisi hanti wa be to ne wo so bi sa me kwan so nti wa man kasa no bi na ko tena se no ofre papa ofre so se wala tu mfudi mfina obisa wo no kwanso a wonka sa de de ne ko so mfie na papa say da ye te de network ne na ase de one thing nkama na ko jira sa nka se minti de wo kan no atena nti wo de sa be start ya bra bona ko eni nti de 2020 no and was I in the Mogu and the coin and the pocket for some mean to me and Rebecca Yabotra Mammy. Bema ya didn't home come where you near me Guabontin and Predator saying. Make a short twice. And Pren. Make a shine. You, twice. Make a short the person is and pocket and bush and for some mean to me my radio. It is Sadia or that comes no phone cram you never begin can woman how could charm and bush and forward about command mammy about command sister if you get to one woman saying be then all the phone be guy or no mammy and I on one gentleman one coy if I call back to the dear Kunidium Costa Juma to me a Juma class and Minska Minska and Samba come proceed and hear them start me papa si no na me ni se wa bam papa ho ada pam papa cho se afi die opeso be ya me wan die kura no ne me yedin etena be ma na wonu wayi woni ama to agu mprenu abraye ni ni wa ya wodi to na fe die okwa akoye wan die kura me pa chan e wade yo no stage sen no duru ya otesan ye me pa cho fa se no ni okobọ no din kan be boy na kokko na ya ado no ne ba che de bi no me bi o en na ye nfa ni wi ni kakra o de be ba no se ehunani mu no ne ba chan na de atoso mienu ye kokko de to su nfa ni wi no de ba na kokko no be bo e na kan fo kan kokko no na se no na etoso mienu ana ne ba chan ha nti na se de twato na wo ka cha papa se opese obeye sa yo nti obeye na ma de kwanti no na eno na ye die sisi ye mfanya anda editia owu ni test amount nti oye obeye no ni wie na me si me ni tino me ko 20% na me so na ma me ko Assemblies of God nti se sa dia me ka si ye ni fie a aka na akwa ko program Friday aba na sa won so dia fa mu nyina no beki woti ase se third phase no fa me so le patrona papa ma metti a se nya be ma na me no papa metti a se nya sa be ma na
na akwatena ne nkyase me mma na ntinipa ne beku kura aka na kesa agire one ne kwotena ma ne ku nti na me ne se dia when I saw this in the idea de factory in the bed ebeba if you go you know before over there and now when over be there say over na buru ne ya and was say the idea me na wa ka che ba say the idea me na me ma bi na ma no ha boni dia da yes na ni da so e ba so say na che se na ni da no so wo de oye nyina ho nti me na me nim se waka bisa ansa na wo ba be pa cho no nti me o ye di dia me ka ko ye no wo ye no August September October December no mo na me te so ne dia me se ka sa wo fun so nti after do Christmas na ma o kun na e di ye dia na wa chemi me se o ka che dia me so na dia me tanfo nti dia na sa fe ne se the beginning Christmas in dia won ben di so de command je no na me se ne so no ato wa ne na ni se me obeten nti me ni ska me ko ta be kan en so ne me ma ko to ya be kan wa me de ya yisu nti no ka se dia ka o de no kra yin se be ga ya na to se me se kan no wa san to na ko de na ko ye nti mo na me de hu se me se mba se me se gia ni come here. One number of whom we are. Not on one aqua dear, many dear, many program. Send you, we are seeing we are penny paddle to understand and some of us who are pedal to. Number of fella cartons and Mrs. again, you build the war. There one the bunny. Maybe sense you want to be. Me patron me catch me just come friend so mama said you when you kuna na na me see and I say o ma ko bi san so bi san na say o no a e me kuna on bo game na me say o mo njano na o mo na aburo mo hu nya nti we ask we why we say dey pet do on stand and some phone so you dey e pet do ehim for the baby sa ko san no o mo njano nti say na me catch me na ehim for the baby sa ko san no but me patron me sister me stepfather Emma you na say wa busuafo me patron yo nti mo ko kan sa cha dante no ono so wa mi sameda nti wo mo kama girl me time pa ho ko ne 10 months mo na ka no be fere bi ka me say me te so wa ne girl ni no dia asem na me kai and me say the wajidi any game video ni different in here wajidi na wujidi ndi Rebecca because at that time na waka tell me say aware na me no ko ye no na wo mari nti na no kwa sorry na ena what I was saying was on the moon and so for the catcher is the one say so for the time wo kan bi di akire nti nya wo ne pen wo de kan ye etina ochirem ade na ogidie mama wa ono na kase on kwa so ye no nti na ma me ka asa dio on kwa so ye na kese wonji Kristo ndi kwasem nti di mimi nim di wugidi bet me meji Kristo di na me meji Kristo di nti me nye ready se me ka moja agu nti di ma me ka asa akire no no nti me malate no wa se akora na wa free mu mimi nim no hwe Becky na chese akwada na wo kura ne ukunu nyemo no omo wo no free mu ana se wo sai yafunu mu me tacho me tamu pa ho nti wo mu koye ni CS so mu ye ni CS no so mu se wa nya akora no na ukunu susu se ene ye wo nsa wo mu binti na kwa wie me tacho sa pepe yo to aso si e ba sa me ma what kind of told me in them I say ohumi different you do baby no one be na ka chen se me ba yi na me je ku ono ne ba na me ka chen se nka me wo ba yi a nka me dia ye me hu ene me ma yi nka ye obi ba na nka me de be kwa koku no nti no e be ye ka sama e ho no ti kodai nti
your call from Koya Jumayeba. You bedroom, you were say, my Abiania or no person within my yes, Adrian. Into the wolf and make us a casta will see the idea you was so many kind Adrian. And then, yes, maybe you may. This may say, the uncle met me a monk credit on the Yaman Corano. If you want to bear 3 days now, Mamma, Yana can fast a monk credit. You told you, Yana can fast a good shoe, a bummy jarry. No man you should back it back. With the bucket a good shrub bucket, mammy, could jarry. The buy no sheer guard, be more a you good on the star. The bucket you could jarry was in that mess, young opinion, man, yarry. I saw no self mother of jarno, and I make one could jarry. No, Mr. Takano, and so no woman in you good. How many minutes the major in the patch of a man could jarry? Not in 5 buckets in the middle, or so one just see. We saw bucket knows how you bucket to move in a home. Mamma may come be say, or so bucket in the mood, you know, what Simon, so you from me and father, or that bucket in the wire day. Your mammy. That can not was so put in soon or be jarry. The Kobuni dear balance of Kobuni diaba. See, one of the things is what I can't do me and a machine. And as I don't only get a dose of me, if you need any dear could jarry, or some if she is sooner do the bay Yemen. Na nina Rebecca na that one na ho no papa kura se chenchina atwan wade a pe wasum wie pe bi baabi kwatena na oja wasum nyowe na we won ne time wa beku me pa che ni mun na me de fi ho anu ma men ko bi enti se na asem ne tofa bo nyina ne se ne ehunu kwan be fa so aboa o me pa che se de me ka kwesi nyina ne se me fi if you on mo ko ye no when they didn't kind now you're rented and when they didn't kind to free you a call is some accountana. All friend is I want to be my cross house one day and because you are saying them across one more thing which friend say the accountana. So I company. The patron see your car, you can have a car from the way and back at your car no and back and Jammy Hennessy. And no chance on your car and see one on your good idea. If you want to go down and man papa and you're wishing for. If you see one on any, the cost station will copy a Jumari. You see, criminal there 1 month to 2 months, and I say. I'm also a coffee on the mark of women and their bread of the for. I feel there were 2 crack. The passion. I know papa can say. I feel bad to say, Yajao. The passion that time when a man papa, I say, remember the other one because make one man crown. Then I'm a pay a million to make one man crown. I don't tell me grandma, and that's the little papa who's a man in the piano. A day program, mamma. Into my uncle, media. Damn it, this is one of my corner, but not no and Diana Bram papa. The town never be here, Diana, my papa, and a class in Como, and I'm a quarter man cram. You see, they say what they mean, never not park on my home. I'm a master, well, I'm seeing the piano once you went or that day, and another coming. Don't me find a man and my brand coming. It is sad, I was young and kind of an answer, woman. That was not true to Thomas and I think October, November. Or one can't remember that. It's Dana, this year we go through a big cotton and Yaman or cotton, Yamano once. Almost of friends. As soon as now, Yaman, Pana, no, it's a dear Yaman. But I say, I think Yaman come over missing for them. Could do when Yaman does not go on Joao. International say, Rebecca. Eni ama wo koyi free dem honom de koma wa busuafo mekira ma me no papa no wonu wa anya nwu de omujigu pete ma bonten omuso ma nya omo nginya ma no okay fine enti say no ekoba asa no wakwa ma mahunu ana say de na kwa ma mahunu ukọ ya nso ne ko ya no na ne ko de na papa ni ho na me abonti mama omo ori a wona huse maba no ena me de mananim takatata lakin so na ohene na asem na kodi ne nsem no ohene no so ba be kapatru kwa ho
Itu the no na e wan ko ka kire wa hene ne se. Wo hune ni wa hene ne su ni to hene ka me ko me busi afo kai kira simbia. So hene na fa me ko me busi afo, me na busi afo be si wa hene ne wo court. And I'm going to say, no one is saying, Hannah, and buy me, I did a message for car. Or see what you know, court. A woman, or your friend, papa, and your phone, sir. Never can say, I say, my best young one, or one who say my bad year, won't tell you the answer. Jim Papa could say, and no, why. No, you, I'm quite not planning winning card, or my best step is well, but not saying, na mekwenye hivi aka enyameno ametumia akipina mkwenye hivi ekwesi Enti say no Rebecca ne kura me pato ne kura ne say the name I just say enya dia say me mesen akọ say me ne kwa akọtena na nyama na oyiba ye ne nyina na yedie me ani bi sikato ya na me ni enu bi mu to do ha no koto no ho the all ban kan ho dai nti se amramu anasa amamremu ne pesi ni se wetu di sa ne man akwa aware na esa wuchire mu a eniama a be ma ne toto ya nka ode kwa akwa waawo no me pa chan ode kan woniama ne ho ba beja afie ho no ma wo so wokoto su bi nti wu bi sa se saa niama no wohia be ma bi kina na opeso oware wa ubetimi de saa niama no akwa aware me pa chan beki me de metu fu se nua ba panyi beki ha ho ma kro na wo ba wabra bom no oni umi betimi atena se akeka monsase na mato niama mu no a eho tie because eniama ade aba na afi ne nkeka wa ne manso ewo ho na no odin enti mo niama foforo kra beki sebe ya wa wadi we ne nkwaya satetedie yi no to niama foforo kra ehya anyumonyam na kwa aware papa na ono a wote ba bia eni wontu wonsi ni trase afutu wa betimi niama no me pa chamase na se da ma na wanya na ndi o papa no wapene me pa chominyam kubi ebe ya me nkodru mu nwian sana ma hwehwe ni na ma me hwehwe ansana me kwa ma no kwasem na se wadi mfie sai me pa chome kwa 32 ena se wa wo sai me pa chome 3 enti ba ma dadai wo hwe a wone ne tena be how many years me pa cho be 12 to 13 ebi wo mo na mami mi sa obi bebu sa say na ye fiti ya na mo so ntokwam ne kokko wie sei wo hwe a wa free so na nka me pese me busa ne say enti wone ne te no saa niam na wo ye wajiga ye bi a kire ne pen me za champon there be ma na jiga ye saa aniam hu nsem sei no wajiga ye bi a kire ne pen ana edi yes bi ansa na because emu orem Rebecca mama eniam be ma ye kire wo nkonya a oyi kire wo no mutna ye no edi sen ansa na oda asa suban bi se edi a kire wo mama me ba cho me wo school mu nyina no na adwuma maako 5 years mani se man so me kura de me se me mu ba ko de di kan police de to see soja de to me and bank accountant de to na ye nurse teacher de me fa ne se man nya bia kura de teaching de teaching is your last choice me pa chan me imagine teacher fo nyina na emu adawase why enti no ba ma nti wanya adwuma mu bia anyo me pa chan onu ntia me sha asia na say bi ni sie ye do so so sie nti na ma ikasem ni ye de nti ma me be certificate penten nti me di chumi trim say me se man nya go school dia me da gu via adwuma se ni wa metua ye dia he me ma nti sa dia me wu entem na se ni tumi hwe nkora no bra me ho odnya eye nti ma me de ko fa be na na se ema nyina nti ha yewu o fefe ba no hunu se sani ahokire si wo ho ne ade
ono akora wo hwe ade ahwe ade okoye kura ntimi mehwe fie saa ene e wonware na awade enimu no wonwo ne mantem na wonhwe ne mana na somunyo bakinya saa enti na ya yetu mane for say ansa na wo betena se akasa mi do bi no find yourself first wo ba ne brabe ne wabo ene wakwa awade ade ache ahia wukunu a wo nso betimi agiga bo akoma question we ubisa mani bia me de bia me ka asem bi se me be ma sore enwe na si aduasa mienu ebegina me Yaa Serwaa nim bisa me say what do you bring to the table me ma na ha me eno ni twa me mfonyi be ma kora wo ye na in fact me ankasa me hye da aboa me ho ansa na obetimi ne matena wade a ya tena wade na enso question we akoye question bi e jinja man ni bi awo asem to nim se ha wo be fam wa we no kre oba wo kwa wo wo hia kwanhia bebre wo kwan mu na enso so wo wia obedidi ade chena be ma na we wo nidi kwakwanya ni fura kwaje akonma ni nyina na ma e asem sebe o yenua ba Rebecca die yi ensempi na mewura ho se me sa mire mehu ni picture na nka ba ya so no na enso ewie won na be ma yi ni niam atoguo yi de bia me kan asem bi wo fia se wo ba bi te atiase sesi e wo tie yen yeyi ni kunu gina nchen ya onu amu asoba no ni hwe eti da be ma no be jiga se oni waja na se wa oba chesa wo kwa na se wo bai baki nti afutuo kakra unya panyi metimi dia ma nam dia ma wi fa bon toma no na beboa wo unya be ma fofora na se wo ya adwuma ben mamba jase na me yeshe na se sia de me wo asafu bi ma me ye esidi kakra me de enkura no wo peda kakra me pacho panini wo class 4 last one no class 1 na ba ma no he bi bua wo de wada woroma me pacho ya man me mo wa me wa de ne de ba kukura ni wa metumi dia adi me ti waji o nyina ba ma na je nkura ni nyina me pacho eye peduma ye Rebecca peduma ye wako school ye raba we kura no branim die hia ne se wunya kakra ko hwewoma wo de kakra ko na nkura na hu se won so ba bia wutie bia won so support wate me pacho sana me ye ne sa na muawo na ese aware ne de ese eni tro nwoma bia mu se ye de ko Chevin why Chevin na wade ni ho ye da ase me se champon na ya me da ase yo na ya abranti ya woni abayi Rebecca etrasia abranti na nkasa no wi SS na madwuru mu eno yo ade pa ye fe no odo no na woni anda se ade ya ye di ware ye gira so ya ware wo ba no sabranti no na woni akodo adobra ni we nyina wie na woni matured e wa adwene mu na ya sister no say one shene manso right from the beginning no na wade enye yi eno na ye red flag no be man no na we ye person nkunya be man no odwene ho say oba no ye adwuma no nya sika obeta no kon so ene ma wo ye ya memma no bi na adwene no ene di wo munya e wo wo nkokora be mu ne wo mu akwanto mu no mo ye no say wade nkora ni nyina so pa say enka wo binya enem le mitu mema no fo youth no woko ware so po ba ya wo ye adwuma no watimi abo e de na efe chensa we say de anchine makoni ho anwan ne ye tene nsam abeje all in the name of submission say oba ne be ne ho ase ama wonti how na so ya da wono mo enti oba ne ye adwuma bia ye be ma ne ya ompese obe ye adwuma na so pa say wiase ma sente mani bi eni sika nche wo nkro no enso wo mo da low ebi kura support ye kuro so ye bu wono mo dogo ebi no so support wo mo ye no ye wo mo sika ne wo mo nyina ye bibia ebom awon brase akwa so ya obia ento mo nka enso ne ye wo mema ne mu bia na ya wo mo ye pesemi kuma ya ho yafo empese man be ye adwuma na daache wo mo nya bi kwa da show ma me abrewa ebi wo no mo sa adentra pese bibia agina wo so na wu so da wo kwa ya wan Everybody say, or ban kwaya o set to boafo. Na fe de ban saying. So, say adwunu ye wo memma no bi tim no wo munyai because a man bi adwunu nya yare wo madwuna ya mobo. One shows that osusa so na yai.
once I ain't said and show bia there be now who aside the atete no e mobo de bia hu hypertension na uko hospital ko sia e maya kete hypertension when mun nyaka ho won ya adwan so ye monska how come okono de nyina e bo ade we say ba ama ye hu bi ehia bi awo mebe bi Mr. Champo e man so ya ehia mema ye mu sei nana ya mema e krampo na ye person kuta wo ye adwuma bɛn nana ya bɛma no ɔbando no sɛ bɛma no yɛ adwuma wɔno sɛ wɔne ne kɔ akɔtena wɔno so bɛtontɔn nneɛma bi kakra so na ɛmaa no ɛna mehu ɔdɔ kora yɛ a wɔn wɔ yɛnyɛ wura yɛ pieto baako mmienu pɛ ɔdɔ bɛn yɛyɛ 145 years but ne yɛ ni da hɔ no mu I'm telling you this yɛ de ɛpɛ so de bɛma ne wura yɛ pieto baako mmienu pɛ ɛkwan nso mu hia adwuma no kora yɛ gyae ɛkwan nso mu hia wei bɛma si yɛ abɛde bɛba mimi hwɛ ɔfa ma ɛno matɔpa de si wɔn tie all because me yɛ adwuma wo fi kan tɛm sɛ me yɛ adwuma de because no na awo me asɛ ne sɛ me ma me ne me papa no wo bɔ akɔkora no ntino me de me nya bibi mfa ɛmo me ma me so mfa twemi anu abra wo mfa ma me dabi asɛ tan yɛ nya sa some of the men are cheating just what must see yeah so na wura me sɛ Champo akomam what must see ma no do in fact yeah and many people say what must so achimi the one that say mo nya adwuma na yɛ ne de no o tese my missus o tese no na odachi obi wu ama wo so asofa oh enkoda ne baby ni wan ya ka se ba nkwa na hwe ba wo ti ase baby ni won mo sa na ade che wo kwa wa nya biye wo ba no wo pe wa de yi ya se oboa ba ma no wo ka jo se nya adwuma pa onya ato wo adwuma wo ti ase na excuse me yeah asamna no ya na ya sister ya wo kana se me free etachima yi ne sa na wo say senko ba ha se pa kabeboa senka ebeboa na ya abrantia ya wo ne no ebobra eya no ye nema bi wo ti ko ja wa himfie and what so na ma dia ko wo ma me no mu aso obi a waka I love you wa kire wo pen very good wo ko ja wa himfie entina eniwa na dibe entina wo ma me no wo papa no wo mo nye wo mo age ye ne na wo ka no enema bi a na ode be wa no say whatever of the 20 dey wo nyin sinchen wo ti ase wo ma we say ya wo kasa me wo se na dwuru mu do wonim nyansa papa oprane for the life no ko hia nkwanhia na ya etimi hia nkwanhia wo awarem ema no mo ni na ho baby a wo kwana mo wa enko enfa wo fe busia sika ne ade ebusia no mo di enso what okwasha diamond ring why so ase ya ne committee no bi ware obi a no wo din pa efi baby pa enso to bi na no di bi ade kra oni ahoto enso so brama na gidi ntenim se yire dia me kwa me ka se na wo so ade ya no ye tebe bi wa se yire so ye di ba de wo be hu ne ana na won fam ni nya ta sebe na go dai bibi oh nti na ya ne me kan se awade ne enafo na awade o ho se deputy me na emani bika wo mo mani nti betu mani nti se wo kwa wo mo ni da na wo hye na watimi atemu o so ntintemu enko wura enya force chincha ware na wa ware wo wiase so sebe o enya nwanwa na ton na so na se yenso so na so be wan so na so odini na so bo wo ba ti na ma no mama no kwa no mo na munya se mo bo mo papa mu se ma wo munya adwa na mati asho so na en fact ma na kwa bonti a obi address no kwa no kwa adman for what yo na ya me da ase me nso so me da ase abusua wutie nyina na me kai wo se 21st clinic nkoa na ye sciatica expert ewo Ghana ha ani wiase afa na nyina sciatica no watia de bia me ka kire wo se eyedin a eda me krampo ya minya ya ka me de me se na moten be soso na nka ye sciatica woten na nso anam se ye yade enti yesa ne mrane bro so enyeye eyade emu oya okoto enyeye enti na esa oto ase afa osire mu abesi wunase ema okwan ma wonkoto ofa ade emfa me pa achewo fa dan 21st clinic for na yenhwe ne yemwa na ne nyina mu no me ka wo se ye wo mfidie nwanwaso ahodo bi a yenya abote de hwe wo nipadua mu a yetimi hu ade poten tete wo eno na ma yetimi to yade bia enso ase na won so watimi enye wa hoto scan any lab yade ayeye
massage nso so yedi mu tintiman pa ti obi wo ho a won ko massage da onten fa 21st clinic na omra mehwedie wom massage wo ya ebua ni padua no me pa acha wo kumase e we hwe overseas ye ne sompa e wo dan krom sanso no obo asenso so ye wo council quarters enkran ye wo domi market sunwane nkransa ne tachiman ye wo ho ji ahoma isesi ye na ne ye ntwetwe nkomo 0249 311 311 0249 311 311 RSYD no Fiji Studio se memo amane say ade bia ye de camera eye bia no wono mo na ye expert omo beye bibia professionally e de ama na won so wo senior wo twa ye wonwum bia wo twa ye no ni nyina video no atimi aya akono pa effect bia wo hia bia no wono mo ebeye e de aguso ama wo ye de no to nchen ya sini twam enkeka wa bia ne ho mpempena de ye ade ono mo wo bia wo mo betimi e de aso wasene ama project no aye fenti mu ane na mafo mutwa skit podcasting no ni ade no modern ne tofa RSYD no VG Studios na mpanyifo hwe na wono mo a enkran ene ye wo malama base off First Kokroko Street je ahoma na ne yeni nkomo 0574 715 778 0574 715 778 Roma Father Dro de bia me catch say Father Martin seba me no eyedru anu onam me tonyom kire Roma Father Dro nie ahotonie Roma Father Dro nie ayansanie Roma Father Dro nie apomuden mapanie wa titiri yo tete wo stroke tete honam ya omreyo high blood pressure low blood pressure diabetes yade akwan chronic tete wo no wunya Father Martin seba me ibi na obobo emfifire betewa ma watimi asisi ho so pa ya akinye bia eni akire ba bi eton nuro bowura honom na wonsa beka Father Martin seba me ibi ji ahoma e bia na wo nsemmisa bia frɛ na yenhwɛ ne wuni nkomo 0247 919 122 0247 919 122 OCP Ghana Limited ekuafo nyina sori a yede ye niam nyina agu ye kon ho kwa akɔpepa adie na kuani wo pa na wudi na betimi asodoso a na ne kai se fertilizer papa bi na edi mutinteman ni nyina eye OCP Ghana Limited fertilizer papa edi abadwa so ye omu ahodo de awudua no wo kire yen a ne ya kire ho fertilizer ebeboa ama won so bre enkonkɔ ye kwa ne senti no ade a wudua ne ama ntete wo ho a ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina no ye wo kire mu pa beboa de bo chef form tene esitie bia wo de hia nso obekirem kai say OCP fertilizer de medofo eye papa Gino hot pepper powder enuane ye hwam enuane ano ye ya hyehye na afi nso so enuane no wudi atumi adi aduane bi wo enka se sene ampanyifo kan ana se wudi eni ni nyina bia na mako ne bia mako aduane bon na mako no eye papa na hyehye na eka eni efa eye Gino hot pepper powder nti wutime nka na namdwomu a didwane nyina na emu ma remfi se obeto Gino hot pepper powder edi aka woni ama ho eye 100% natural MSG nim enchine nim unya bia ebeboa apomuden ensoso mepacho Gino hot pepper powder you see a truly hot Tago herbal mixture and then the capsules meme nyina sahene nie Tago herbal mixture and the capsules e kope na meme die kire sanemra ni choboi yasomu ye ni nyina ne se na no okọ mpem kosi akan no wutimu se hat trick ya hodo na ala na mesi ibo no wono nso so ede ntomasi ni bo ehya hodo no a be ma de okosi na nimpe wagina meme nyina na emne kodane animbuase a na se niama ankoye Tago herbal mixture and the capsules yade e wo ho ma be ma mema yo na timi adimu no wasipia sita na meka wo se wo ye oba nso a wonsi wutimi numbi se ne ebe ya wo nso so ma yo ne be wie peyo oba bi wo ho a wuti no kura wonte wununu a wonsre wo de ade betwi ani enso so wonka wi wonka hwe na oda ho da bi omintimnim de emwa je ahoma yi na ne Tago eni nkomo 0243 228 296 0243 228 296 wafa ye ya kwata chima abo na ye kununum na esesa ye ne ama nyina atuguo yi tachima nkomo na de wafa wawe fe nkomo no matie bia na yenu abai yasese obi nya odi nkomo wutie mu a mu se nipa no onye
anka na akono pa so wa ananka nanim dua aka ho akwasi buroni ni wudi nkon no obeso hunu no kore na wo hwe wanim dua ne saa no hunu asem na wo kan ba bi ekosie ba phone so kra na experience kakra ye wo no ensem na ye te ye no na anu abaye betena ha wonye kakra ye hu no police ni na yitwa na me troche no wa ti se ni police ni ayire so station utimu se wo su kakra bi wonimu ababaye de da form kama aye nyina no nko aso mpanyifo se yate wo de ye ntie enkwa de ya na nsem bisa ba me bisa question se baba be na wo plans a wakan nyina ma go hia be ma no wodi wani na bibia mo wakwanya waje ne ma akọ bia akọbọbra fama na okọ esesa akọ na wakọtena wale ase o se ne papa say omodo mama mmerem de papa beka na final ni se still a papa nyanka hwe na afi na wutu na mo se afi dia akwa na timi agada vim de niama ne kwa ampane ampa ma akọwi gyaye na akọwie ahemfie nyina o etina ese papa na otwe ne mutan kora no a agu nti to me bi abrabom ye take decision ma ye ho nko na aba wi aso na anim se de obekọ no papa de waye ade no ya futu bi adaye de ba ye no se abrabom no ma obi mfa ne opinion debi shebre se ejase na ade ne moame ne ame papa kan ye de to me bi a ija papa hokọ ekofa ono abaye wa tu pa nkofo bi bre adwuma papa mpene so eneza akode fikatete nya se rap ye akohwefo adwuma isa akode menyi ni so start ne maame ne papa pe na asem bare nne o mbebo agene so ye peka so beba ho abaji bi sana asem ne tie kodefo su ko ni school ejesu akire wo dwaben hoyi na ye hwese di osinima de o de nyom kan o sa amna wa na maame tie so we pa na sum baako kodefo asem wo sunsun ade na nya ngwazi asem no enso ne amecha ba bi amesai wo de ho na ye ne je ti abarabo ni oni pe starting so obi nim na wie ya na ofiri se o ha ho ni wo mi kuro obi ka chem se sini adwuma ne ma ado ho agimu mpa adwuma pa bi nye se koyon kansa mo ne kokume no madia ko mba bi adrin dida be na be fa mu firi ha ko duru tepampo na akoba se ya kasa ade abu abam ama o ma atimate wonka ene nura ne na mi so eba bi wale nko pie wo hu se o munyina obi ani ade se waba falumba aba yo de ase be hia de be hia de utim so obeda wo ne mamu adane ndi ambeza mi kanza o ya atro bia nya bambu no mbese o mbu ofiri se o so ho abeze san abrabo ana se be ba be sei suban ya dafie ndubo ze eja ne de watintim ba wu nim ba bia wo ka atro bia bu ani gu so wo de aya ka be ba emra later o dan wani ba fia na vision ne ba mu a obahunu otiri mo ponti a ma otu ba salutu yes angoye sa da bia de bedi sa ne manachi ato amene mu ansa na ya je atum za afede wo se etu ana mo foforo what if sani ade kwekwa papa beka se wona wo ye ya anti na we de ne ma na ba ntime nyentu because ya kan bia wunti nti na papa na hu se aye ka na na we de ne ma na nti obetuma kan na kuma mu se me so anya ama we ama so me ma ama obi nti ya no ko ba no sa obeyende de be sere se asemu bobo ba yewuna na mo ebetu ntem na aboaye tu me ka kiro ba bia se wo ye adwuma na aware na okunu si je adwuma no a ampa oso tie okunu asem batu betie option fankrata ama no onsensan so wo top protosi fie wudin mu osifie wudin mu wie de nkrata ne hye wonsa wonya adwuma bie mu wiase wo de wonhwe wu a wo ba bi de otito ameka se so nso ni ajapade bi ode ma wo enya saa so kana odi ni a ena otia si de da bi obekọ aba mmodidi no wu be fa no awianam ne ma bi di ngo kan no watwe ne ketre ma pie tunza fe ne makai na sem nzo kunu de waye bi o anye bia otimasi fie ajamodan baako afa no watwe ne ketre wo si igwagu nkan ni nei na ngwansi dan ama me na kamele me yeden kan ifa kura me nkura betena mi betuma ha dan ni tunza abrabo na delay no ma papa ne sa akonti no ba bia abo na ye ne da so aso han dan to chi ne ba bi de ti beto ndi abrabo wo bo na se be ma se gya adwuma bi o ne nima de ko obi ye nkunfo e man so bebire so ye adwuma mo ye stubborn minima ambia ni kunu dum ni sika on na ni kunu pese obo ano nko Dubai kwan so na ba ma bi nsusu di dwa kokwa ni nya na fra pre o ye nko Dubai kwan so me kura me ye oba kura wona ne bomu ko afiro mko mo se hotel board no mo fa adwen se na ye be shi sika no kwade ye nka mo ni nya dada ba ko ya dada ba ko na wie ye de ya ada ye ko na wo bi pa ba ho na wo bi aba ho wa toayire kuna ma ni sika won ko be so be boa no we ni yesu na go wie sa ba ma we wale bi mo be ka de na ache on pe so ba akora be ye aduma titro bi e ma ni bi nsusu ndi na ma ma no kon do aduma obe fira aduma be ba e na ye ko togo no
bra bi am go hye wo ye nipa se ona hwe de me ne ma nyina gu kam kama na no ya na ya na be me te ya oba na ya na oba start wie ye nye oba odi dwa bia nya boafo sa na wie ye nye a kire wonye dwadini a wo peska na wie ye nye leto oba betia se papa no se de sika na kwa ma ankokro obetima ye bibia abre me kama unya sa nipa na oba mpese olusu no ene wontimi ntua ne kantini ebe wi aye sokofion ne se kapucho eno ne se mentiase queen o se ya de ne je awiye no meye ofe etino unzo ba company brai oboame ganyanzo mako office ana wo so wongo school brai pa ona boame kire made ngakra kra o yeni pa se o start so oja ne ho nkomodi o modo na durachiri mas no na ma ya obeka ho asem ne sa onya jai kampe do na durachiri do onim so oyi attention free so na ye problem ti mema bebere so asua sa ne ma ne o mti free ba bi ntino onya no ope o sa na o mpese o tefa ba bi ya ne o ba bi na ofie kakra obenya de ye ne ehia ye no so boy Titanic shape wentre de ebi ani kum eche ho siniska o mema ni bi ani kum eche ho siniska o na eche ayehye you mema bi pe maje ba siniska obeto sa na mu ni hwe kro yo okay dance obunzu afa baby ndi ebese ni die kwan so se ye huhu sa ye kwa awale ma na etima boa me akon akoyanim ne nganche enua mema no se me yi no ema na bu na me ya donam no wo ba ko mienu miensa bobra ni bi be hwe nkura ni bi bua me se okona asu begimi a ama me privilege mi so meduma kofa foforo tinya de we na mbe gina we so abati ni twan odo be ya oya se wa bo obedru ba bi no wo ko ba cha wa ma de so ma ya o ne yira na so intimate si ba bi na ato abra bo so kura ko wanim eduwa ni sa de na de ya tena ho abem ko ba ni ntimi nya we ma abra bo nye feda be ma ba ko fo na wo prepare so be si fie wa na wo han dan udua nkura school fees o tontade ato aduane abegu fie library water be yale be frem grade ayenka ni nyina ba da abobra bo ba kakra na nke bi a chop money meje ne o mebusa ono ekoye ni ti anko afa abo no ho at least wo so ho be han wa mo atimi akon akoye nti no nyina no ye nhwe ba bia na afi aye vavesa ne ntimi mo ani ntimi nkonko ye nim na ne ma nkoto te me da se wo fa yenye birthdays ansa na manfa phone lines ni ntum na yenkwa abonten so nkoje dodo no nso so adwenkyere na enega na gina kono no wo vim no no fra na waka dodo e be hye na afi wo de wadwenkyere de ato aso ne yekoye nim. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hey, catch see e be hye one. Okay, abusu ya homa ni 0548931931 0551 931 0548 931 0551 931 931 afi Eunices yenya birthdays no obi ba ne afa no yo Bapa Victoria nie na female rapper baako ono nso so eneda so e ka ekira paganity ye friend Queen Vida they say no ye say ye kwa pension no ono na say wa hura si mfimfin a wo di dwumani nyina etwa wono moma yen Queen Frempi ena say yan we hye wo mfamma no Awurade nhya wo pa wo ma onimde ni nyansa bebre se na be ya de akwafa ato ho so no ubetimi aye Awurade nhya wo Queen ye da say saying hello, good afternoon. Only what I want my NTO not to move to the end of my why? Okay. Blasters special 2-0. 2-0. Okay. Yeah, that's so I predict here. Yeah. Okay. I was here. Line 1. All right. Hello. Good afternoon. Good afternoon. You rame pacho me enti way. Scary. You scary and why you there we. Ready. What did you? Bonade. Bonade papa. You can for you can control. You got for me by that what you. Ghana for okay Ghana you can go okay so we wake up now England France
Argentina that team can't say Martin Butiaje. India no munya baya boaju. Enya mo friends here mu. Na be meeting president. Misremo. Omunya baya boaju kwa mompaye. Yate. Sigaya yadase. Ready. Onzu betimi abam 0548931931 0551931931 yenko next birthday. Aha, and then so World Joyce Botry Day. Me makeup artist Joyce Nedasway. Aha, elegant beauty parlor. Ono ene da no a de bia behunu se ma ye shepherd blinking dressing ahodo ma dressing nyina ono nso so nim de ta bi pa wo ye very creative ne modern mon nso so wo soro enti woteme nka na se wo hunu ababa wa so no na nso wo pese wo besiesie wo betimi abesiesie wo pepepe ena wo di na wo de ye sere osoro mu soro yetre nyankopon nhira de ma no senim de na fesese no na biebia pono bebre de ato nanim no wakọ nanim sene ne na nnwuma ne nsoso ene ye na cross no kre bra betwumanim na ese wono nsoso atimi enya ne kakra adwa Yaa Serwaa de nyankopon nhira wo pa obi aba. All right, hello, good afternoon. Good afternoon. Oba pa me pa cha wi mi enti o. Black Stars for me mom good luck. Now the dear the what a senior Jordan so we pay me a show yam yet them pipe work a set how it is on young can remember what can one yam na be kagana yamen come bye yeah that's it like you better 2-1 the better 2-1 production you better munyaminti Ami yeda wase birthday di etwato na yenkwe nim. Aha nenso so bogoble di jase na no jase enye ayi o bayira abrewajo ode o mambogo ensu di na woda enne no nso so wo de bass to na otie ne voice ya agi wuto nwuram bogo unya ba na maso mu ha Sompa yi wada woroma me we she happy birthday nyankopon nhira wo pa na afie di animu no apono no nya bebre na ne bass no ba etimi wo obi pra obi na ese won so wanya ho atitim ai bogo nyame nhira wo pa ye nana nso edi na woda nne abusuafo ye nana Grace Ejako ene edi na wodai na se ubenyini edru maami oba panyin na wonso abrabo no wafam ne sente na wodi na wodai yenke ya no ntumfie ha da maami ye ma wawoda papa we free nana amma jemfu a oni ni nwia no munyina na ete na so Sompa ha yenso so ye hura gina mfimfin a ye ma wawoda pay owo ye nyame nhira wo pa ma nkwatenten a ahomodin wom na tena se chema yen na ye de sese ni ye nyeska ye behwa wa ma wo sidie yi aka hosa sidie we die emfe die awrade nhira wo pa obatampa abusuafo na ese de aye no eye mpaebo enti no ye sore so a ni aye nyina ye be koto na ye sori wo ye osori ni wie pe ne ye de adesere to aso se nyankopon hu blasters mobo na ememo ani gina kono wonum ntwa England kaba akokrai ye beso mu sa ye draw so de a eye hallelujah na se ye be hwe ye mfamfram sa ne de ene abusua ye de osom ni nyina ba na wie ye wo baba wade nyina wunua ba wo maame na Yaa Serwaa nene nso so wotem nka Sompa Nkomo dwumadie ne so mini team ni nyina ye ma ye musu awrade nka ho nyame ya dom a wo kyena ye besansi usubie na nyambo wo kyena ye ba expect